Ketheka wirigiro bwago ndithirite rena wikendi njega Jumamosi tariki 15 mweri Jujwa 11 mwaka ni 2025 bita wa Kabwe Mutharimi ngushikiri nkatho cia mwanya amu we ni otwethetie nyumba nteto number 1 kathetuneka Amero na ndo bagitumikio kumakereni kirewe asante sana okolo gwetana mbere nyago tuthingatira kirimita deke na Facebook @Meru TV Kenya, YouTube @Meru TV Kenya na tuambiririe na jegi siasa na joni ndande siasa county ya Meru nkujanio muno munyo cia giti kia governor na ria kiaria rinteresha roire rwa rera governor Mutuma Ntwethingia augite kithanju gia gwichonia giti murimo ningi kagucieciria gati kombo akiolotera kiara kawira Mwangaza uria ntukuinkai augire kuri bari na jama ya kumwenga gitine ningi baithira bakimweberia gitine Mutuma Ntwethingia kiuga teni ndakuingire gitine kawira Mwangaza ni wengwa ashingire gitine ukirukira utumire bubwebo bishia mwingi ningi kwa kwithira kuri na mpangaratano yegi utongeria kirithirikari ya county ya Meru ngavana Mutuma Ntwethingia kwa kiu nikyo kiari gitumi kya kwebirwo gitine kwa kawira Mwangaza ni wewe ngwa gushinga ukirukira mpangaratano ya utongeria ningi kwithira gutina ngwataniro ningi kwithira kuri na utumire bubwe bwa obishi ya mwingi ripoti ethurani mwandikwetu anteto kumabore mwende Olaiboni. Gavana wa kaunti ya Meru Mutuma Ntwethingia akiaria ndero iribore na theretie mantu yakonie kwebelwa gitene kia wari gavana wa bathatu wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza akiwa ni kawira wengwa waithukirie na kurwa na atongeria bangi kaita ko kaita untu ebelerwe ni MCAs na mbunge ya seneti na kuringana na watho bwa Kenya ni deputy gavana batere kuyukia teke na one bwa yukirie teke on gavana nya kabibetwe muno bamami beto bakirwa Gavana Mutuma yukirie gitina na murango nyuma gite kiare gya kawira ngaina mwere kanya thiria miaka 2 na nusu athithia kana ritangugira itire na aitanguge thirikari na sheria na county assembly waheshimiwa baba ntuo na senate bawa Meru iteto utwetete katurungike kenda county ya Meru itikavire kenda community itikavire ndayukiria u koyokia ntayukiria te kandarita mama gitene ndaita mama gitene ate na indaiti mwekuru ni unonto ndari deputy owe na ndamurombera kura na twaromba kura na ngai atwakanya ko tongeria mama Kawira agaruka kwambiriria deputy owe ura ori Mutuma agaruka kwambiriria assembly bantu oba ayokia agaruka kwambiriria ba MP barindikire agaruka kwambiriria Korobanjori agaruka bishop na nyawengwa bishop na nyawo inde minister agaruka kila mtu teka Kawira atunerwa getemukai Kawira itere ngoge nene kuiruta gitene kya gavana wengwa na njara ya wage eta senate akero ito mameto watanire na assembly ito mameto watanire na tongeria bangi ito mameto watanire na Meru Kawira atibwa agitariria mathina kathomba yaraona kumania na wathani bwa Kawira ari deputy gavana ukagaruka deputy okuo kendo mura ukambuyukia ngari ukainga ofisi ukainga residence murome kinyi into bila thirikari kuwa deputy gavana ethire na bio Kawira akanchuna uko siasa cia tutamni watete mwanki na rasa ni to kaunti Meru Kathuri Murungi wete Meru baeta na mbere kuria thirikari nene kenda baeta na mbere kugunika. Unataka William Ruto akuje hapa? Mnataka akuje hapa? Mnataka wakuje na Kindiki pia? Hebu nione mnataka Kindiki na Ruto, Kindiki na Ruto. Waandishi wa habari tafadhali ambia Wakenya wote Meru imeamua kukaa kwa serikali na itatoka kwa serikali. Hatuwezi kudanganywa sisi. Hakuna mtu atatundanganya alafu tutoke kwa serikali na tuliunda, si ndio? Si tukae kwa serikali ndio tupata barabara, ndio tupata maji. Alafu tena rais kumbe amejenga nyumba kubwa pale chini yenu ya kuuza viazi, ya kupeleka sijui nini nyingine, ile nyanya, ile vitunguu. Industrial park siko hapa. Ile aggregation center wameungana na Mutuma ametoa 250 million gavana wetu.
na yeye rais ametoa 250 million. Kwa hivyo tumeshirikiana national government na county government, tumeleta hiyo mradi hapa ndio isaidie ninyi. Ukia mutuma tu tam kinya president na kindege toe mwatu iba na bagua tu tam na omenye kamera ini olelevye president wetu ni tu president wa Kenya tu deputy president kindege ni tu mutuma ntwathingia tu nantu ogethenji tu. Kuluki Kathuri na ngavana Mutumani bateterete ngwataniro yo ya gisiasa bakiwa na njira yotiela Meru ni bakuritirwa ngui thaine ngwataniro tukwenda Mumeru awire antu bathukene bathiragwa na nchume mwe tema so ngwataniro yeto na senator ngwataniro yeko na ntuo ngwataniro yeto na MPs ni maendeleo tukwenda na kuwa uchore bote uchore bwa mukuru na mwekuru ni uchore bwa maendeleo kile mwananchi. Ndio viongozi magwatanirete jo tugwatene njaro utaka tugwatene njaro tugwatanirete njaro na bwere ngokeja twagwatana twinde utege ntokere ruire rwarera tutumbo kamata sindio atugwatanirete kenda tugwitira ngugi bwega sini kweli. Nkiripotera Meru TV kuma Ruire Rwarera Bore Mbeta wa Mwende Walaiboni. Abunge kuma kaunti ya Meru ni baithirite bari na ndionga kiumia o kiumia guntu kire ishuga mbunge kathetune ka Meru bakiaria bari tigania West ni baithite na mbere kuringira ndebe kira bakuga ni mirandi ya witi na mbere kumania na thirikari nene ya Rais William Samoei Ruto na munini wake Githure Kindiki bagite na mbere kuina rwimbo naru ni ro kugwata mbaru thirikari ya Kenya Kwanza. Utabure mwandiki wetu wa Ntito kuma mwiri yo Tiania Adams Muturio Dhirijago tariria William Ruto Githure Kindiki bunge bonde genda kuma kaunti ya Meru no baitite na mbere kumba kwetha betambe nkumetuta nkumera onakaniche kumba kwithire kya mukura bunene akariba kaunti ya Meru ntukweru wa bunge bakerekereshi kwa mwanya bombete kwitha kiromba kariba Meru etana mbere kwa tambarura Rais William Samoei Ruto na munini wake Profesa Githure Kindiki ndi nyabo Githure munene urawe tutware amakosa hata onera tuthire muntu mwe athirie nture yo to atu mwingi tikawa kwa wela ndandika kinchabe lo ikenda tumba kuria nende barabara ite wakwa choke murungu kathoni barabara ite wakwa asima ite wekiro ama ndoma ingi nyamba ite kwa noboya nya chukuru ite wakwa kinya hospitali ni wakwa kana nata munene okweya untu ko akawa Meru babu buturao ita Kenyatta National Hospital ile tawari faro kenda bona ritare munene na bona machine india akawa woni de president na Meru ya level 6 ye training at referral hospital imuntu moya kai muntu moilo te muntu moya utanga tokore ba Meru abunge ba Meru ili tutie tayari kwa mneno wa mbele tu tayari kuunga mkono President William Ruto mwaka wa 2027 ikienda maendeleo yetu ya mbele ya tone na tena ntura chetu Ruterero emporo aburi akiare wita kane kaitaka Meru kumba kwithira gitiyo no tune bethirite bakiwa tandro yuringe mbaru ko kaitakara ya
tukwevya nyumba yenu iwapa tukwevya ane na bati bwana na tuwana mwamu na tuwana mbele yetu wana kule azira kutoka kwa ni katu kwa kwenda ilo watu yao tuwatanele muthia bura bunge baibonekaniche kuringira ndebe kiama kia NOPEO bakiromba Meru kumba kwithakia kiama kia NOPEO bakiothirurio ruti kiama kiona kiama kia NOPEO kibatiri kwithakia kiama kia Meru ende roena kiama kege buga gia mpuru kiama eke nkujeta kuboromba gintu kimwe bagu ibukuthuki uti kiama gia mpuru kiama te gia mpuru narungamia narua auga ni kiawe ninte mukethia kahiri kiama kia NOPEO kiama kia Meru ati kiama kiae nontu gute antu bate garo yae gute antu bate garo yae na Kemeru ikiuga gata utua gakaambio njirene na turabutwa batu tunaelewana na ito gwateni njenuru mbaru bwega tumurombere pagwatane na babange nontu njenuru murigire niro aigwa bwega nontu wabori kiama kia PEO na bukire bamno kuna kiama kia UNDA kina wakale chini kuna kiama kia ODM kina Mjaluo kina kiama kia Ford Kenya kina Mluya kuna kiama kia Wiper kina Mwekamba aba abwele kiama kia Nugeleko kiama kia NOPEO nebo kwa Kimabi kiama kia NOPEO kana register pate linda lakini inarekerewa iye tekirene ena Meru inikiani kia ukweru wale nante motora unia motora nante iga inikiani kia ukweru wale akama kia kwa kana yogwa kia mekiao kia Meru ipate ya NOPEO sio yangu ipate ni nyachilia wa Meru wenyewe wajitawale na hii ndio bargaining power ya Meru iti ya kwamba wanataka hii na hii na hii kupitia hii chama ya NOPEO wale morongo weka mkono hivi niachilie chama weka mkono niachilie chama harambe NOPEO harambe NOPEO kinyaga wakoi NOPEO kinyaga wakarwa NOPEO wacha balaimu NOPEO wacha magendoge ndege NOPEO wacha baluto NOPEO kinyaga wanga NOPEO kinyaga mwatone NOPEO nkiripotera Meru TV kuma tiani Mbitanda Msimuturia wathirinja kakithina kau MCA Kirenya Mwenda na shumiritie kumenethia kira kuga ni siasa kwithira ikigwata mwanki igitenera kubati kwithira kuri na witi na mbere maturene akiuria asiasa ningi atongeria kuma kaunti ya Meru kurumirira kuruta mirandi ya witi na mbere maturene maendeleo mbere ya siasa. Riboti dino mandiko yetu Anteto Jeff Wagituma tegintu umenya today ku point out wa miaka ili na mieri kadhaa ira mtu wetawa Rigathi Gachagua ari deputy president wa Meru county wa Kenya mzima uwa barabara ira wetaona kabao kaandiki ka plate kaandiki kakira wa this project was officially launched, this project was officially commissioned by, let's say for example, mtu wetwa Rigathi Gachagua ai deputy president wa Kenya. Mirandira ebati kuambirirwa ni mtu wetwa William Samoei Ruto Meru county yonde akwamire. So antuba imaruke ya muitho yomwe ende bira bachenchiri imaruke ya moya athamire muitho tu yo immense forest peta muitho no nyambene lakini uthunguthire bo maruke ya no uratu utimwanya kabisa. All they are doing is that barenda batu ende to yatwambie kuina one term kana twambie kuina two term. Mwananchi wa Meru bira batu kuthira akina thai iriitwa maendeleo barabara, dam, stima, school capitation bibio Meru batu kuthira bakina as at now. No twende wambie kuina rwimbo rwa two term kana one term, na either two term kana one term it happen 2027, 2 years from today. Ukwambia kuina rwimbo ruthai
oya bora twambiririe kuina ro Uhuru maliza uende, twambiririe kuina rumbo ro Uhuru maliza uende mwaka 2019 maliza uende. Okay, bado ende itopanishe ro Uhuru no mura maliza uende na ende wewe Mumeru mbi wonere Uhuru kumaliza enda wekira Ruto na hasla narrative. What have you gotten? Bena Gachagua ibo wekire babu bure ya Meru. What have you gotten? The same guys now bakwathukana oya bora Uhuru bathukanire ya Ruto. History repeats itself. So onte kwenda hukumwa, for example, siasa eneche emotions oya bora to hukumere siasa eneche emotions in mwaka between 2017 na 2022. Atane baba baile baichetherie iba menene. That is Uhuru and Ruto. Baethi iba menene, baethi iba karini nini twambie kuinanira Meru thai to Ruto ikiana getsimba tomeno Uhuru na areo Mount Kenya aita. Fine. Ture Ameru re to kore Uhuru maliza uende. We Mumeru mbi urona kuma kethirikari wekire William Samoei Ruto na Rigathi Gachagua. Akari kuma Nteresha Ibote ni wa dini ya Marimanti ni bashumiritie kuria thirikari gutegera na ritho rethaga mbeo mbithi kubatwanya twangogi ora kwithirite kuri na riboti ya uthuthuria kuonania kuingia kana mung'ana ju munene jwa mbeo mbithi barabati na ngogi bakiaria ni bauritie thirikari kwithira muno ikingia mawirane tuika mawirane iguru ya mawirane yeigi twanya twangogi kiri mbeo mbithi. Riboti ya Degara Ugaigona. Agari botarere wandini ya Marimanti Tharaka South Sub-County bakuthatikira bakugigoteanirwo thirikari nene hamwe na thirikari ya kaunti mono kiri manto megie wandikani kiri wira cha thirikari botarere gwitwa bote tigotie na muntu tukumba gukenera tumba kuga no mwandike thirikari ni ino twine ndi ugu muntu ura tumba kuga twibandikire ndeni boteaga utigikwa national government utuga county government kana iko utiene muntu tumba gukene kuga no mwandike tukuga tuta lakini tukwenda maendeleo zaidi untu bumwe ndena area ebote tutiena antu bandike na abantu bathomete sana kana tabukuwa bio community gaba kiuga bainge bambio mbethe kuma Ntarire no kaba kwanga matura na barena maratati makithomo micie no nto bagotweka bationa gwira kiri thirikari ende bakiora thirikari kubareithiria na gutigeri bakunengera twanya tagwira ogutio tokwana takato tiganire twe no ntwana tigwana bakithoma baguntu kukunge bathomete na tio twina bo twina ma professor twina ma antu bathomu gukwe twina lakini tigo tutirikanitwe kube to kwena ndio ngacha state house to kwena ndio ngacha guntu na guntu tigo boto tie mtu no moto aigwa na thiete kurionga kume botere tuga turirikanitwe twina antu bathomu sana bena nyama ndigiri magoteba cionthire woku lakini amoto ukithurana gikiruthwa no ntu bo tuika tutie antu baraba tongu muno itebie thike baba tongu babenda tunyamu ko ndi tukuria tre na tukithura thirikari tweragwa baraba nyuma bagaukirua ende tiende tugaruga maku ka mwerekeo wetu nuriku gwende botoka ku tukwenda kuga twi consindagwa no mwanka gwena tio tugiwa thirikari nta baba ngi kwari ukweri kire botereri bora twenyuma tukara kuritho na metho mema iri tigo toma kuigwa takato tatona batige na kura tuchiringa bwega kuma gecigo mugeke Tharaka ngiripotera Meru TV rito kambeta Ndagara Waiguna. Nabo MC Bakorotwa Gacheri Muthuri na Sekodina Kanini bakerane na metha ya nteto ni baitite na mbere gukatha kira bakuga ni urutingogi muno kugwatwa mbaru kwa arimi ukirukira mutaratara jwa weyani bwa mbeo bagikatha itagariri na kuria siasa batige nguto itena ikinyero cia utheri ninge kurumirira ngwataniro ninge gutigira kuri na mirandi ya witi na mbere. Rivoti ya Jeff Wagituma. Nawe MCA Gacheri Muthuri MCA bungene ya Meru bagwatanirite na Sekodina Kanini ni baumirite na kuonania gukena kwao ni thithira gavana Mutumanto Ethinkia ria kuejana miti ya kuanda o amwe na mbeu cia kuanda ya Meru tongeretwe ni His Excellency gavana wetu nontu bakumba kwa arimi kana kwa antu ba Meru miti ira yumbite kuthia kia distributed na tura miti ina matunda kana kagita kara rauncha program yu augire miti ni miaga ni bwega yandwe miti yonde indi ira miaga nkuruki ni miti ira kethira ina both benefits
cha mantu ja climate change na mantu ja kwithire kireta mbesha kana kinya nutrition kiri antu enda kwira arimbetu ba Meru mbere aini mbeu kana gintu kiria kinengagirwa wananchi no mwanka kithure kiri kitegeri bwega na gicunku ni thirikari mbere ya murimi anengerwa kethwa ni mbeu arimi banengeretwe mbeu certified thirikari procurate through kethwa ni nursery cira irahanda miti kana ira bagurite miti they are certified by KEPHIS na seedlings nachio kana seeds pembe na sunflower ni hybrid they are also certified. Kurukia tongeria baba ni borite arimi gwita na mbere na wandi ba miti batinogwa ni untu kimera giki ni gitegeri kinya ni ataramu mitera yejani imete na it certified KEPHIS certification kikyo gintu kimwe kiria department irategaga nama mitejera guritwe across the county in different nurseries ira certified nchoke mpongere mbuge avocado na macadamia na mototagura macadamia ou kuringana na report renda gwatira from the office of the governor maragura gwa macadamia maria inyamo certified na maleta gwa Murang'a 20 macadamia so and their KEPHIS also certified ni areba kirikiria tongeria baba imbije kwena ikundi bumwe bira na mite yao na itambete kuthira ina certification ya KEPHIS ko mite witombire kujukua ni county ko kiande ngenda kuromba riria gikundi no kiriko gikanda mite kirigirite kugurirwa ni county ibwega bakathingatira ka KEPHIS certified kena yumba kujukua ni county na nkaromba mutuma ngavana wetu akadhikiria naysayers kana akama kwigaragara kabuti nendere kurita ngugi na kuita ngugi bwega tukendelea gusupport arimbetu na mbeo na nya kwa umbeka tukaomba kuthithia hybrid seeds chetu chia Meru tukathithia na proposal kinya tumba kuma proposal ira umba ku jukia few farms from our farmers na tukathithia certified seeds na ikethwa iri much enough na kinya nontu mukojo wa murimi akwewa jumwa kana ire kwibo banda amenya miku 10 miku 30 na batikaba mawanirwa mbeu ira yonde ni thirikari nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam ni riboti ukethira itumilikilia ra tukubanganite akiri metha ya Nteto Meru TV ngatho mwanya kuma kireni kiriwe asante sana we gututhurite na gutethia nyombe Nteto irina igweta miangatine mugongo jwa Meru mbita wa kabwe mutharimi itana mbere nya gutothingatira kiri mitandao ya kinande Facebook @Meru TV Kenya YouTube @Meru TV Kenya kiri mitandao yonde ya kinande itumero ni majenzi @Meru TV Kenya inkwendere weekend njega.